Fa gare ga kgolaganyo e koafetseng ya semophato, SACP e kgalemile molekaneng nayo e leng lekoko la ANC malebana le kitsiso ya dipuisano tse di ka ga go fetolwa ga kabinete. I heard the new Secretary General, Comrade Fikile. He pronounces that there are debates about reshuffle of cabinet. I do not know about that. I'm a General Secretary of the Communist Party. Where does he take that mandate? It is this kind of things that are disrespectful to us. We will not accept this kind of tendencies. Because then why are we here? Why are we in an alliance? Maikutlo ano a tlhagisiwa go lebilwe ditlhopho tsa 2024 mo SACP e begang fa gona le kgonagalo ya go tsenela ditlhopho ka nosi. In other words, if the alliance remains not reconfigured, if there's no tangible progress towards the reconfiguration process, the SACP has taken a decision already. It's as simple as that. Mapaila o ne a bua le baeteledipele le ditokololo tsa SACP kwa dirapeng tsa baswi tsa Avalon bao ba neng ba tsenetse segopotso sa botshelo jwa mokwaledi kakaretso wa maloba wa mokgatlho Joe Slovo. Segopotso seno sa ngwaga le ngwaga se tla ka nako eo maemo a naga a buisanelwang thata. Se ke ka ntlha ya bosenyi, bohuma, botlhokatiro le kgaogo ya motlakase e tsweletseng gareng ga tse dingwe. Fa a ne a sekaseka seemo sa botshelo mo nageng se se tsweletseng go ya kwa tlase, kgaogo ya motlakase e tlhagaletse ka magetla. Mokgatlho wa re maiteko a ga Slovo e ne e se a lefela ebile o rotloetsa baagi go aga gape mokgatlho o ka ga dikgatlhegelo tsa baagi go leka go tokafatsa matshelo a batho botlhe.